Pre pojave čovečanstva, druge vanzemaljske rase su već istraživale ostatak univerzum. Na planeti Somaris, Mills gleda svoju ćerku Nevine kako se igra na plaži dok objašnjava svojoj supruzi Alji da je prihvatio dvogodišnji posao istraživanja. Obično radi kratke trke, ali ovog puta želi dodatni novac da plati tretman za bolest Nevine. Zatim Mills uči Nevin kako da zviždi rukama pre nego što konačno razgovara o toj temi i njegovom putovanju. Nešto kasnije, Mills je pilot zadužen za brod koji nosi posadu u hibernaciji. Jednog dana, brod naiđe na neočekivanu aktivnost meteorita i nekoliko puta ga udare komadi od meteorita. Dok se brod počinje raspadati, Mills juri u kokpit i šalje signal za hitne slučajeve dok je vodio brod da sleti na najbližu planetu. Brod se na kraju raspada na dva dela i dok Mills posmatra neizbežni pad, razmišlja o svojoj ćerki pre nego što padne u nesvest. Nekoliko minuta kasnije, Mills se budi i čuje kako kompjuter kaže da su na nepoznatoj lokaciji. Otkriva da mu je komad metala zaglavljen na stomaku, pa ga bolno uklanja da bi potom zapekao ranu. Zatim oblači svoje astronautsko odelo i počinje da istražuje brod kako bi utvrdio štetu, otkrivajući da je kriokomora ugrožena. Nakon što je za svaki slučaj zgrabio lasersku pušku, Mills napušta brod i ulazi u bazen sa vodom gde oko njega pliva tajanstveno stvorenje. Takođe pronalazi sva tela svoje posade i razoren je primetivši da niko od njih nije preživeo. Nakon provere celog broda na oštećenje i shvatanja da je kapsula za spasavanje na drugoj polovini koja je sletela negde drugde, Mills šalje još jednu SOS poruku u kojoj kaže da je na neistraženoj teritoriji. Osjećajući se zaglavljenim i beznadežnim, Mills hvata svoju pušku u nameri da okonča stvari, ali sećanja na Nevine ga sprečavaju da to učini. Zatim Mills skuplja sve trake sa porukama koje mu je Nevine upravo slala da ponovo čuje njen glas. Odjednom računar detektuje radnu kapsulu u blizini. Mills žuri da istražuje i iznenađen je otkrivši da je putnik koja još živa unutra, pa je odmah izvadi. Na povratku na brod, Mills primećuje ogroman otisak šape na tlu koji otkriva da ova planeta je Zemlja pre 65 miliona godina, što znači da je Mills okružen dinosaurusima. Duo stiže do broda kada padne noć, a Mills provodi noć sanjajući Nevine zahtevajući da zna gde se nalazi. Sledećeg jutra, Mills je odlučan da pobegne samo da bi spasio devojčicu. On koristi brodski kompjuter da pronađe drugu polovinu broda, ali skeniranje ne može da locira to. Nakon toga Mills izlazi napolje da istraži područje i otkriva ogromne kosti koje ukazuju koliko su opasni lokalni predatori. Takođe ga je slučajno pogodio vreli gejzir, koji nikada ranije nije video. Kada se oporavi, vidi nešto što sija u daljini i shvata da drugi brod polovina je na dalekoj planini. Brzo skeniranje to potvrđuje, a kada Mills počne da razmišlja kojim putem da krene, iznenada napada mali dinosaurus. Posle izvesne borbe sa stvorenjem, Mills ga gura na zemlju i udara svojom puškom dok ne bude mrtav. Iz šume dopire još buke, a kada Mills ode da istražuje, on otkriva da je Koa napustila brod. Devojka počinje da trči čim ga vidi, a Mills trči za njom sve dok oboje ne padnu niz platformu gde pronalaze velikog, ali mrtvog dinosaurusa. Odjednom drveće počinje da se trese i Mills ugleda još veće stvorenje kako se približava, pa zgrabi Kou i odvuče je nazad na brod. Dok se brine za ranu koju je zadobila kada je pala, on pokušava da objasni situaciju, ali se ispostavilo da ne govore isti jezik i da brodski prevodilac ne radi. Da bi pokazao svoju poentu, Mills sipa crveni prah na tabletu i crta planinu na pod da objasne da moraju stići tamo da bi pobegli. Koa mu se pridružuje i crta svoje roditelje kako ona razume reč porodica. Tako da zadrži njen mir, Mills laže i kaže da je i njena porodica u planini. Nakon toga, Mills šalje još jednu SOS poruku u kojoj kaže da je pronašao preživelog dok Koa pronalazi snimke Nevine. Dok ih sve posmatra, otkriva se da je tokom prve godine putovanja Nevina bolest se pogoršala i morala je da bude poslata u bolnicu. Tokom prvih nekoliko meseci njene poruke su bile srećne i ponosne na njenog oca. Ali kako je vreme prolazilo, naljutila se na njega jer nije bio tu za nju. Kada Mills pronađe Koa kako gleda trake, on ih odmah isključuje i objavljuje da odlaze. Kada ima dovoljno zaliha u svojoj torbi, Mills i Ko počinju da šetaju kroz divljinu, pazeći da ćute da ne bi privukli predatore. To je dug i naporan put, ali svaki put kada Mills pomogne koji kada padne ili zatreba bilo šta, oni postaju malo bliži. Jednog popodneva Koa vidi da nešto sija crveno na nebu, ali to ne komentariše. Na kraju, Koa postaje dosadna od svih šetnji i grabi bobice sa žbuna da ih baci na Millsa samo da mu smetam. Iznerviran, Mills koristi svoje skeniranje da dokaže da su bobice otrovne i naređuje koji da se ne kači sa njima. Kasnije, ogromna buba sleće na Millsov vrat i kada je ubije rukom, prsti mu završe prekriveni odvratnom lepljivom materijom. Mills je pokušavao da je odbaci na drvo, ali stvar je toliko jaka da je sa njom pao komad kore mu se zalepio za ruku, zbog čega se Koa smeje. Da bi joj zadirkivao leđa, Mills pokušava da je dodirne svojom prljavom rukom, ali njihova mala igra se prekida kada malo drvo padne ispred njih. Čuju se neki čudni zvukovi iza ivice, a dvojac pronalazi malog dinosaurusa zaglavljenog u jamu lepljive supstance. Koa se osjeća loše zbog toga i trči da mu pomogne, što Mills misli da je previše opasno. Pošto ona ne želi da sluša, Mills joj na kraju pomaže da završi brže. Malo stvorenje odlazi čim se oslobodi, ali je samo nekoliko koraka kasnije napadnuta od strane grupe predatora koji ga brzo ubiju.
Mills odvlači Ko u skrovište kako ne bi morala da gleda kako njenu prijateljicu proždiru, ali ona može da kaže šta se dešava i plače. Nakon što dinosaurusi nestanu, dvojac nastavlja svoje putovanje, zaustavljajući se pored vodopada oprati i napuniti njihovu flašu sa vodom. Mills je zabrinut zbog stanja rane na stomaku, ali gledajući Ko, razmišlja o tome nevine i to je dovoljan podsticaj da nastavi dalje. Koa pronalazi lepo cveće i gnjavi Millsa dok joj on ne dozvoli da mu jedno cveće stavi u kosu. Nekoliko minuta kasnije, Millsov skener gubi lokaciju planine, pa odlučuje da se popne na drvo za bolji pregled i ponovo skenira oblast. Odjednom pronalazi bubu na ruci i trese rukom da je skine, ali pokret izaziva granu da se slomi i Mills pada, iščašivši ruku. Dok Koa pomaže Millsu da gurne ruku na drvo da pokuša da je vrati na mesto, a grupa dinosaurusa čuje buku i počinje da se približava. Da bi ubrzao stvari, Mills tera Koa da mu stane na ruku za taj posljednji pritisak, a sada je bolje da odmah zgrabi pušku da puca na stvorenja. Takođe kaže Koji da beži, a kada je dovoljno daleko, Mills aktivira nekoliko malih bombi koji brzo uklanja polovinu dinosaurusa. Preživeli nastavljaju da skaču na Millsa i on ih puca jednog po jednog. U međuvremenu, gomila letećih dinosa sleće blizu Koje, tako da ona počinje da puzi da se sakrije iza drveta. Nažalost, zveri od ranije je pronalaze i kada se spremaju da skoče na nju, Mills se pojavljuje i sve ih ubija. Međutim, postoji jedna skrivalica koja iznenada skoči na Koa s leđa i odvuče je sa sobom. Mills brzo krene za njima i pucnjem uplaši stvorenje. Sada je Koa previše uplašen da bi nastavio ili čak bio blizu njega, pa Mills sede strpljivo i daje joj malo prostora. Kada počne da pada mrak, Mills odlučuje da zviždi kao što je to radio za Nevin pokušajući da smiri Koa. Trik funkcioniše i Koa konačno odgovara metodom zvižduka svoje porodice prihvatajući da nastave dalje. Nakon mnogo šetnje, dvojac stiže do pećine gde će prenoćiti. Mills postavlja neke senzore koji će ih upozoriti na potencijalnu opasnost i koristi svoj skener da pogledaju u nebo, zbog čega konačno primete da je meteorit u blizini. Ipak je mali tako da ne brine. Koa mu iznenada odvlači pažnju otkrivajući da je ponela jednu od Nevine trake sa sobom. I dok je Mills u početku ljut, onda pušta kasetu jer Nevine donosi utehu na oboje. Dok Mills pokušava da zaspi, on ne može da prestane da razmišlja o danu kada ga je Alja kontaktirala da mu kaže da je Nevin umrla u bolnici, što ga tera da plače. Kasnije tokom noći, Millsa probudi senzori koji ga upozoravaju na nadolazeću opasnost. Kada proveri Koa, otkriva da je buba ušla u usta i odmah koristi alat da ga ubije, ostavljajući Koa da iskašlje sve ostatke. Tada senzori počinju da luduju i u tom trenutku napolju se pojavljuje ogroman dinosaurus. Mills ga šutira nekoliko puta pre nego što on i Koa prođu kroz malu rupu pozadi od pećine. Dvojac odmah počinje da traži izlaz, nesvesni da ih manji dinosaurus prati. Nakon mnogo šetnje i prolaska kroz uske prostore, dvojac je uznemiren kada otkrije da su dospeli u ćorsokak. Mills pronalazi mali prostor između dve stene i pokušava da iskopa da bi bio veći, ali posle nekoliko sati jedva da je napredovao i odlučuje da odustane. Kada Koa primeti, ona postaje besna i zahteva da pokuša ponovo dok stalno govori porodica, pa Mills pokušava da joj kaže da su mrtvi, ali ona ne može da ga razume. Misleći da mu nedostaje odgovarajući alat, Mills iznenada dobija ideju. Koristi nekoliko bombi da napravi rupu dovoljno veliku za dete, a zatim daje koji ostatak bombi da bude bezbedna dok ona istražuje. Koa puzi kroz usku rupu i potvrđuje da ima dovoljno mesta na drugoj strani i Mills pokušava da je prati. Nažalost, rupa se iznenada sruši, a Mills očajnički viče od frustracije kada izgubi vezu sa Koom. U tom trenutku Mills čuje dinosaurusa kako se približava, pa hvata pištolj i vraća se na prethodni pećina, gde koristi svoj skener da zna gde je dinosaurus. Kada stvorenje pokuša da ga napadne s leđa, Mills to očekuje i počinje da puca, ali dinosaurus ga udari i natera ga da ispusti pištolj. Tada zver zgrabi Millsa i ugrize ga za ruku, ali Mills se bori protiv toga dok on ne uspe dođe do njegovog skenera i aktivira zvuk škripe od kojeg dinosaurusa bole uši. Sa životinjom ometenom, Mills uzima svoj pištolj i ubija ga. U međuvremenu Koa izlazi napolje. Ona sama istražuje šumu i pronalazi ogromnu kost koju može da koristi kao oružje, zamota ga otrovnim bobicama i velikim listom pre nego što ga odloži u kesu. Nekoliko minuta kasnije, Mills uspeva da napusti pećinu i kada vidi da je ogroman meteorit prilazi bliže, koristi skener da sazna da je meteorit koji je ranije video samo bio slomljeni komad većeg koji će udariti za nekoliko sati, izazivajući katastrofalni događaj izumiranja. Odmah kreće u potragu za Koom i čuje njen vrisak kada joj priđe dinosaurus. Koa žuri da se sakrije unutar debla dok Mills trči u njenom pravcu, ali on se spotakne i pada pravo u jamu živog peska. Pokušava da pozove Koa, ali on polako tone sve dok više ne može da priča. Koa čuje Millsov poziv, pa skupi hrabrost i čeka da dinosaurus uđe deblo drveta da baci bombe na njega pre nego što trči. Kada je zver mrtva, Koa može bezbedno da stigne do živog peska i da se sagne preko drveta da pomogne mlinovi izlaze iz jame. Duo se ponovo ujedinjuje uz čvrst zagrljaj, a zatim Mills objašnjava koji meteorit po redu da trči kroz poslednjih nekoliko milja. Uveče, duo konačno stiže do podnožja planine. Mills veže konopac oko Koje i ona počinje da se prvo penje, a onda pametno vezuje konopac na veoma zamršen način oko drveća i stena tako da će izdržati Millsovu težinu kako se on penje gore.
Nekoliko trenutaka kasnije pronalaze drugu polovinu broda, a Mills odmah uključuje kompjuter da potvrdi da brod za spasavanje dolazi po njih. Koa kreće u potragu za svojom porodicom i na kraju pronalazi sve uništene kriotanke, pa ona pobesni na Millsa zbog laži. Dok ona plače, Mills vadi Nevinovu sliku i objašnjava da je izgubio ćerku dok je bio na poslu, što znači da sada ne može dozvoliti da se to ponovi. Koa koja plače grli Millsa dok se izvinjava za sve. Odjednom manji komadi meteorita počinju da padaju na zemlju, pa Mills i Koa trče da uđu u kapsulu za hitne slučajeve. Kada se Mills sprema da pritisne dugme za lansiranje, komad meteorita udara u brod i izaziva kapsulu da padne niz planinu, nokautirajući duo u tom procesu. Koa se prva budi i brzo pritisne dugme za pokretanje, ali kompjuter objašnjava da ne može da se pokrene u ovoj poziciji. Dok se Mills počinje buditi, stiže ogroman dinosaurus i počinje da napada kapsulu. Pošto je pištolj pao na zemlju, Mills mora da rizikuje da ostavi kapsulu samo da otkrije da puška ne radi. Dok se drugi dinosaurus pridružuje napadu, Mills beži da se sakrije iza dela broda i popravlja konfiguraciju puške. Dinosaurusi ga iznenada okruže, pa Koa zgrabi Nevine traku i pusti je na skener za kreiranje holograma Nevine izvan broda. Mills plače jer misli da će svoju ćerku vidjeti posljednji put pre svoje smrti, ali se ispostavilo da su dinosaurusi prevareni i prvi napadaju hologram. Koristeći ovu distrakciju, Mills izlazi i brzo ubija prvo stvorenje dok drugi gura brod pokušavajući da stigne do Koa. Mills odmah dolazi za njim i nakon nekoliko dobro sletanih hitaca, ovaj dinosaurus umire također. Zahvaljujući guranju stvorenja, kapsula je sada u pravom položaju za lansiranje. Pre nego što Mills uspe da se vrati, zver koji je ustrelio u pećini se vraća i počinje da ga juri. Imajući plan na umu, Mills trči do gejzira i tera dinosaurusa u vrelu eksploziju vode koja mu udari u lice. Nažalost, to ne uzrokuje veliku štetu, ali u tom trenutku se pojavljuje Koa i ubode dinosaurusa sa kosti koju je ranije pripremila. Dinosaurus počinje da mlatara i hoda po vrhu drugog gejzira. Ovog puta eksplozija udari ga u stomak i uspešno ga spali do smrti. Nakon toga, Mills i Koa se vraćaju u mahunu i uspevaju da polete neposredno pre nego što meteorit pogodi zemlju, izazivajući izumiranje dinosaurusa. Kada kapsula napusti atmosferu, autopilot vodi do mesta sastanka gde spasilački brod čeka. Pošto idu kući, Mills zatvara oči i zamišlja da će se ponovo sastati sa Nevin. Pa ga Koa drži za ruku da ga uteši.